I pozdrav svima, dobrodošli u još jednu epizodu Republika Srpska Gameplaya. Danas ćemo po prvi put igrati Call of Duty. I to Modern Warfare 1 ili Call of Duty 4. Današnja misija je prva po redu i zove se FNG. Ovo je Khaled bin al-Assad, jedna od naših meta u ovoj igrici koju ćemo ganjati čitavu igricu. Evo nas. Ulazimo u trening misiju, ulazimo u Station 1, desni klik i sad pucamo u mete. Ovdje nas pita da zamijenimo miš ono kao obrnuti, kada idemo gore da on ide dole. Igricu sam igrao jednom davno. Ali jako davno, tako da sam malo i zaboravio. Inače mi je Call of Duty omiljena igrica. Vi se u ovoj igrici zovete Soap McTavish. Ako ova igrica bude imala određen broj lajkova, snimat ćemo i drugi dio. Evo ga Štoljpi. Ovo je Gaz. Gaz, reci nešto za naše cijenjene gledalce. Evo lubenca, jed si na lubencu. Kapetan Price želi da me vidi, a ja njega ne želim jer je ružan ko lopov. Bićemo ozbiljni, ipak smo mi sasovci. Ulazim u ovaj. Vidio ovaj poligon nisam u životu primijetio. Bože ti sačuvaj. Sad ćemo da vidimo, sad ćemo da ga isprobamo na brzinu. Ovdje se trči. Ovdje se mora saget. Sag. Aha, jak skačem kao budala. Aha, ovdje se puže. Fino, lijepo. Ma to je sjajno. Ovdje se ništa ne radi. Ovdje se ono vježba udaranje u cepance. Ali mi ćemo pucat da ih razvalimo malo. Ja, ne možemo se ovdje podvući. Nema veze, idemo u kontejner. Kako auta. Ićemo u kontejner, sad samo da vidimo nešto. Eno, britanske zastave. Popet ćemo se na platformu. Dobra, nećemo se više zezat, moramo da idemo u kontejner, da ne trošimo džabe vrijeme. Cisterna je tu neka uparkirana. Nećemo je palit. Evo ga kapetan Price, pogledajte koliko je ružan. Moramo se gore popet neki CQB test. Gaz je ovo prešao za 19 sekundi. Podijeljeno je na pozicije. Hit the target. Malo smo pali. Flashbang. To vam je ono da im bude sve žuto. Ne žuto, bijelo. 6. pozicija. Evo, finish.
za 25, za 26 sekundi. Evo ovako, meni je preporučena težina Hardened, ali pošto ja često umrem na Hardened, tako da ću izabrati Recruit. Tu nikad ne umirem. Inače sam evo prešao i na veteran. I u ovom trenutku je gotova misija, tako da završavamo video. Pozdrav, lajkujte, subscribeujte, šerujte i vidimo se u sljedećoj epizodi.